Do ko sa cellphone ako do. Sa cellphone. Para sa WH. See. Hit. Mana si Ma'am Gods din?
Just pretty. Just Tracy. Kasi gamit mo ulit. Ulit? Dan Tamsak po. Salamat po. Emily Vlog. Maraming salamat sa tamsak. Oh! Basta't magagandang remix, dito ka na sa Remix Salamat po sa Avenue. tamsak. Don't forget to like and share and subscribe. Jean Lumingkit. Emily Vlog. Maraming salamat. This is Remix Avenue. Oh! Alay be. Iya, ganun. Unya na ka mag-play pa sa kuan. Unya na ka mag-play naghuman ni mama gamit cellphone ha. Ha? Unya ka mag-play no nagamit na nag-play pa mas papa. Ha? Unya na ka magamit ha, naghuman ha. Very good dito na sa buka. Toothbrush ka pa. Wala pa na toothbrush. Wala pa. Masa. Ikaw masa ka ba? Ha? So, mana yung masa daan? Salamat po sa tumambay na salamat po. Hello guys.
Sa man ini kot-kot. No? Kot-kot ni mo? Ha? Ay, kot-kot ta. Karat kay mong TV kay walay load. Walay load ang signal. Kay walay duty, walay sweldo basta walay duty. No? Walay sweldo no basta walay duty no. No work, no pay. No? Ay, ika dah. Ni dance. Ano ni mo sagot? Ito. 1 hour lang. 1 hour or sa oras ug nga. Ang WH lang gud. Basin din na maluoy yung anhi. Sino lagi maluoy na yung anhi. Sumna. Ungo. Ay, ungo. Isa mana? Ha? Aisha. Isa mana? Hello guys. Charge dito. Kaya. Hello guys. Hello guys, eh. Kaya. Dudo mo lang masa. Duk-duk. Kuya. Kuya do. Kuya do. Ano si Kuya do? Sige Kuya Andoy. Atas Kuya Andoy ka. Atas Kuya Andoy ka. Sige na, atas Kuya Andoy ka. Sige na ka. Sige na, ito. Atas Kuya Andoy ka. This is Remix Avenue Music Collection. Dikson. Remix Avenue. TikTok viral.
Remix. That's on 20 no copyright disco. Dili. Ay, hello boss. Salamat sa thumbs up. Loudon. Hello. Only here on Remix Avenue. Pang good night live ni siya boss. Pang good night live. Dili no kita lagi. Ba, ipin ako ba din ang Android. Hello guys. Dili ba bre? Ano ba eh? Dili na ka YouTube. Dili na ka YouTube. Sige kan. Dire. Sige na ako ko kay YouTube. Nah, hello boss, ina din. Hello boss. Hello, boss. Magandang gabi. Hello, boss. Good evening, good evening, good evening. Good evening. Sina? Hello, boss. Good evening. Pwede mo tanaw? Good evening. Evening. Good evening. Evening. Dili na. Oh, YouTube dili. Pero sa Open lagi. Ay, ano lang. Ano sila lang. Saan ako kadagay malubat. Ano open mo lagi? YouTube ba na? Hello guys. Hello. Welcome to my live stream.
did it. Ha? Dubli-dubli ng sounds. Dinosaurs. Dinosaurs. Remix Avenue. Music Collection. Na dinosaur sina. Dinosaur. Are you dinosaur? Are you dinosaur? Are you dinosaur? Are you dinosaur? Dinosaurs. Ano sa inyo ka, BG? Salamat sa kabigi. Genesis. Ha? Genesis. Naman. Genesis. Asa? Genesis. Dinosaur. Yubo ko. Dinosaur. Di mga labot do nga. Dinosaurus. Ang tubig nun, Day. Day. Why did you know? Day. 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 Do. May tubig, Day. Ano, tama. Dinosaur. Ito dinosaur. Matama lang kainit. Spider. Matama lang kainit. Init tubig. Ayan, lagyan mo. Sayang. Dinosaur. Dinosaur. Why did you know? Sabon lagi bugbugnaw do anang kuando. Normal daw tubig. Ay, tubig niya wala. Remix Avenue. Ano kainit lagi? Hindi.
Huwag na natin sila. Okay, okay. O lagi boss, yung motukar nga kuan jud. Motukar jud na kanang kani. Gilok bang dali. Oh. Maginom ng tambal. Mawala lang kadali, mabalik na pud. Pero nakainom ko ganang unsa ni. Init na tubig, mawala siya. Dinosaurs. Pagkataon, balik na po, bumot na kay electric fan. Iga nga sa gayo di mag-electric fan, good. Really relatives. Hip, hip, hip. Sina din, sayaw. Really relatives. Sina? Vicky Son. Kulit, nilitil doon. Nag-iipin yung kulit The ni. octopus. Magpuyo rin niya siya, basta mag-YouTube niya siya, basta tawag gani. Nag-aanay sa cellphone, mag-YouTube niya siya, magpuyo niya siya. Pero wala sa cellphone na, magsamok kayo. So, lalab din ni Papa ni. Viva. No? Lalab din ni, no? Lalab din ni Papa, no? No? Sila lalab ni Papa. Sila lalab ni Papa. Ano? Hindi lalab ni Papa. Yeah, good evening. Good evening. Kita sa dinosaur. Vicky Son. Mabi to boss nga dahil nagatulog sa sala kay luwag man gud. Kwarto ni igang kayo. Igang kayo tapos kuan pa jud. Tutuyon ko. Tutuyon ko niya. Yung kasabot mo higda dito. Dari na ko sa among kuan mo. Among salang gamay yung taon. I do that. Wala pa kayo masado. Masado ka. Vicky Son. Oh, masado ka. I do that. Sige na. Ay, panoplok ya. Tuplok lang, malikta ng kamot. Dagan mag-support, boss. Vicky Son. Ride it on. Si Dodong. Ride it on. Ha? Ride it on. Georgie doon. Si Kwan din, si Paw Patrol. Papa Son. Paw Patrol. Ride it on. Wait.
Ina, si Papa kay hutuin si Papa ron. Ina, dinosaur kay hutuin si Papa ron. Sige, boss. No problem, boss. Ang gabi ba din mong iles? Muna ito gabi rin nga. Alas 9. Ay, nakatulog ko gabi. Alas 9. Ala. Ina, bye-bye daw. Bye-bye. Ina, bye-bye. Let's go, Crocodile. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Alas 9 sa gabi rin. Hello, Ate Arlene. Good evening, Dire. Good evening. Ah. Clear music only here on Avenue. Salamat sa pag-anhi, Ate Arlene. Yan. Salamat sa patamsak. Lagi doon. It's 2K20. This is Remix Avenue. Oh, okay lang, Ate Arlene. Okay lang. Magbong ka daw. Prepare masad mi sa kuan. Arlene. Ha? Saan siya si? Dance ang gadong si dance. Naibra. Upis. Upis. Salamat po sa patamsak. Nag-notif sa tingin. Nag-live siya. Kita na. Upis. Ano ba? DJ Shonel sa Gyno Remix. Dinosaur. Busy lang diha ko ka gadget. Busy lang diha ko ka gadget. Mustard. Salamat, Ate Arlene. Thank you for support. Sino dong? Thank you for support. Nailra. Salamat sa patamsak. DJ Shonel sa Gyno Remix.
Ouch, ouchie. Sa mukha mo, nagulong ako kung ano. DJ Jonel, the Gyno Remix. Pero kasi kasama ko. Ang pagmamit ito. Dito. Why did you done? Dance, 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 da da dance, dance, dance. Dance, dance, dance. DJ Jonel, the Gyno Na. Remix. Yeah. Ay, ay. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Dito na yan sa Remix Avenue. DJ Jonel, the Gyno. Tamsak dan host. Ipugaw Artist Channel. Salamat po sa patamsak. Hindi ka na siya may illustration. Nagkakapos mag-illustration. Biglang nalubat sila po. Isang cellphone. Licky sore. Tapos na si Ma'am God. Ngas ate. Ngas ate. Yan na. Kumukha na kung nagulong na eh. Guys, DJ kuya. Len. Jonel, the Gyno Remix. Big Lip. Kuya, Hindi kuya. Big Lip. Len. Kuya, bear. Yeah, yes. Hello po. Siyak ni N3 Tamsak Red DCC. Salamat po. Naglubat ang isa ka cellphone. Lagi mo ba? Ng cellphone, naglubat. Simple mo ba? Len, nakahaman kay Ma'am Gods to? Ay, charge ka dali, charge ka. Wala ko manahuman sa Ma'am Gods. Sir Cassie, salamat. Mary Grace Okta, salamat. Ay, get. hello guys. Sophia Beauty, salamat. Tangi. Jonel, the Gyno Remix. Kuya, Sorry Ma'am Gods, ako sa ka-cellphone, naglubat. Ma'am Gods. Yo, Tamsak Red.
Naglubat talaga yung isang cellphone ko, Ma'am Gads. Pasensya po. Padamit. Ayan, may damit na. DJ Jonel sa Gyno Remix. Bawasad, happy lagi, tamsak, GCC. Salamat po. DJ Moto Jonel Vlog, sa hello. Gyno Remix. Tamsak, salamat po. Big Bear. Live ni siya sa kuwan. Live sa Good Night Live na ni siya. Good Night Live. Big Bear. Team GCC, maraming salamat po. Team GCC. Subscribe. Vlog for Life. Salamat po. Doy. Sure po, wala pong problema. Ayan, Doy. Love ni Jenny Sambrana. Salamat po sa tamsak. Salamat, boss. Salamat. Charlene, salamat. DJ Jonel sa Gyno Remix. Madam Ibiang Rodriguez, salamat. Og si Nilra. Nilra. Salamat po. Salamat. Salamat sa tanan. DJ Jonel sa Gyno Remix. Thank you all. Kapatid, si Ma'am Ibiang yang bawal sa si Ma'am Ibiang yung bawal sa dek. Salamat Ma'am Ibiang. DJ Si ano Jonel sa si Gyno Remix. kapatid Mary Grace na ako ano mo akong kuan FB na-add na nimo lubat na isa ka cellphone na kaugad lubat isa ka cellphone DJ Jonel sa Gyno Remix. Big Bear. bang YouTube Alexander salamat Dan. Team DCC maraming salamat ilan na ka percent plan Stay tuned as we give you the latest with Ilo Fix Lab. Bawal meow sino meow daw Meow. okay Meow, meow. Meow, meow, meow. You are listening to the music of sino meow Big Slum. Meow, meow, meow. Stinky source.
Lucky Source. Team GCC, maraming salamat ha. Maraming salamat. Tignan mo guys. Lalo na kay Ma'am God's Creation. Salamat po. Hindi po yun natapos yung LS namin. Hindi po natapos sa LS nyo kasi nalubat po yung nalubat yung cellphone na isa. Yeah! Kinsa mo na? Yeah! Kinsa na? Dako na siya ha? Dako na siya ha? Mga ni dong? Mga ni? Wait. Ha? Mr. Pen. Ada. Ulo mo na kuya? Sticky source. Saban ni karon dia. Wala na si Tita Kim dia ko saban karon dia. Sana. Na si Tita Kim dia kasaban karon sige. Ano? Right? Dinosaur, roar! Dinosaur, roar! Mom love dinosaur. Dinosaur, roar! Dinosaur, roar! Oh my, I love dinosaur. Dinosaur, roar! Dinosaur, roar! Oh, I love dinosaur. Ano? Dinosaur. Saan daw Tita Kim na? Ito. Dinosaur. A swing dinosaur. Kasi daw makatublo ka na ron dong, bantay ka ron dong. Dinosaur. Nabuhay akong piling ba? Hindi mo sa dito. Sibog dong. Nabuhay akong piling. Ano? Ibigin eh. DJ Shauna sa Dino Limit. Okay, Charles.
Ano dito itong kuwan lagi? Copyright. Naka-open ng wifi no, kaya nagubak ng kaganihan. Ulo na yun. Ano may tubig? Do, ang thermos daw ba? Subukan daw sa tourist do. Kasar. Mas manay ko. Wow. Isa no, dito harbin no. Oh. Pwede, ano yung kusina ang thermos? Ha? O, ikaw itong thermos to. Pinagabutang ka sa teres kay para hindi, magpagtubig. Ini tubig. Doon, as teres. DJ John sa Dino Remix. Wow. Wow. Salamat sa nag-BG. Let's go! Walang galing pa yan. Sayaw ka, sige daw. I love you. Oo, sayaw. Sana all. Yan, magbabat mo ka. Magbabat ka ka. Sa mukha ni mo eh. Big lip. Mix flow. Lakaw ng batang sa mukhan. Ibalik na po. Kaya magbabat ito ka. Nisama. Na mama, babat. Na toothbrush. DJ John O, sa ito ka. Dino Sige na. Sige na, ayun dito. Na mama, toothbrush, babat. Toothbrush. Ha? Ikaw, sila. DJ John sa Dino Sige, sige. Subutan na dito. Sa teres. Tulog sa nanay. Ha? Big lip. Subutan niyo dito. DJ John sa Dino Remix.
because the virus is Avenue. Hi everything. That is COVID-19 because it's COVID-19 because the virus is DJ Jonas at Dino Remix. You know I forget to Ligid-ligid man. Ligid-ligid. Ligid-ligid dani. Wala man tayo buhat ani. DJ Jonas at Dino Remix. DJ Jonas at Dino Remix. DJ Jonas at Dino Remix. Music is only here. DJ Jonel. The ceiling. The ceiling. DJ Jonel. Best music is only here. DJ Jonel.
All you gotta do is keep it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're bound. Everyone falls, down the sunshine, but you just gotta know it wrong. DJ Chona, Sagaino Remix. Big Bear, Big Bear. Now this clear music only here on Remix Avenue. 30 minutes. Remix DJ Avenue. Chona, Sagaino Remix. It's 2K20. This is Remix Avenue. Huh? Remix. Kwak kwak. Join us on Remix Avenue. Ano ka babat? Ano ka babat? Ano ba? Muta eh. Nababat eh. Muta eh. Ito ba? Ito ba? Mali ba? DJ Chona, Sagaino Remix. Hello. May ganun. Pasok lang, pasok. Sa mga hindi busy dyan, hindi po kayong pumasok sa bahay sa live stream ni Chumu. Di. Papa. Chona, Sagaino Di. Remix. Papa. Three million people in the house. Mega love shout out po sa inyong lahat. Kamusta lang, masaya na si host. Hawa din ako. Hawa. Dali dong. Dali dong, dali. Sama ka mama dyan. Ayaw gini. Ayaw gini. Ayaw gini. Sama ka mama dali. Ali, gini. Sama ka mama dyan. Ay, balita mo. Nakagobot ang buhok. May kanuglay. Pasok lang kayo guys. Pasok. Tamsak lang. Kahit tamsak lang, sapat na. Live lang po tayo. Bago matulog.
Kita mo na lobat mo. 37 minutes, 13%. Wala. Suko sila, masuko sila. Ali. Away na mama, ali. Oh, yagi away ni mama, ali. Yagi away ni mama. Away ni mama, di away. Ha? Di away ka ni mama dito. Di away ni mama. Adong kuya ka. Ang buksan ko. Ha? Now, cha-cha or slow jam. Dito na yan sa Anong wakok dito? Avenue. Grrr, anak. Grrr. Anak. Grrr. Lulu. Pagkagang planeta, basta bitaw pang. Grrr. Anak ka, grrr. Mga mahinang nila lang. Grrr. Nawa man ang sounds. Sounds. Balik ka muna. Ito sulok na, ma'am? Wala eh. Grrr. Atong kuya ka. Sige na. Hello mga kaibigan, mga kabatid. That's great. Itlog ko ba ito, ano? Ay, kita daw. Ay, dali. Kuya ka, dito ka kuya to. Sige na. Ados kuya, natulog ba ba? Ados kuya, natulog ba ba? Ado ka. Ados kuya, natulog ka ba? Sige na. Ados kuya daw. Nawa ko sa ilalong ko. Ados kuya. Ados kuya daw. Ados kuya daw, sige. Nag-ubos ko dyan mo. Padampong ko sa kuan. Ano? Mga kadlawin ba? Di ba kayo buwan na yun? Ubuli ko lang. Saan po ngayon ba na? Ano eh? Ada ba yung tubig ko na. Wala rin. Kalaka mo yung sinulong.
Lubat mo sa ron, Ale? Lubat na? Ha? Lubat naman eh. 5% naman lang eh. Don't forget to like and share and subscribe. Ino na to no? Advance good night. Advance good night. Good night sa tanan, no? Ay, lubat na po ng kuwan. Lubat na po ng laptop. So, maraming salamat sa, ano, no? Nagpunta, sa nagtamsak. Team GCC, maraming salamat. Ma'am God, maraming salamat. Boss Kim, maraming salamat. Din Lumingkit, maraming salamat. Ay, Mary Grace Ukta, maraming salamat. At sa lahat ng nagpunta, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Ate Arlene, maraming salamat. Arlene, maraming salamat po. Madam Ibiang, maraming salamat. Kay Nel Rush Sebrook, maraming salamat. Serbuk, Nel Rush Serbuk. Maraming salamat. Boss, maraming salamat. Lubat na sad, mga lubat ng mga saan ito rin? Mga lubat na mga gadget daw. Maraming salamat and good night. Good night. Sige na. Good night siya. Good night. Good night. Sige na. Sige na. Magadod na kayo kuhan. Buskim. Sige na. Salamat po. God bless you all. See you po tomorrow morning. Ayan, naglubat na. Lubat. Lubat na. See you po. See you. See you tomorrow morning. Have a wonderful good night. Thank you. Babo. Mwah. As we give you the latest